Podpisani memoranduma 7 točki obščoho charakteru i nie ograničuje samostojne i njezavisne džistvovanje podpisnikoh, a u točki 2 precizovane že mu cilj unapredzenje odnošenja medzi slovatsku i rusku menšinsku zajednicu u Republiki Srbiji, medzikulturne sotrudnictvo i pripoznavanje tradicijnih i istorijnih vrednostov dvoh narodoh u Vojvodini, jak i čaranka iskustvoh u oblasti kulturi, obrazovanja, informovanja i službenog hasnovanja jezika i pisma. Tod memorandum to bude jedan dokument, ktorý nám dáva možnosti, že by sme sotrudníctvo ešte mohli bardziej prešíriť. U perším šore to vážne preto, že by sme mohli počerať povedzme kalendári manifestáciách i vidieť, že môžeme viedno účastovať i naše grupy, i naše špivače, i naše tancoše i tak dalje. Na potpisovanju memoranduma o sotrudnictve Nacionalnog sovitu Slovacoh i Nacionalnog sovitu Rusnacoh po pričovnikov dvoh sovitoh prisustvovala i državni sekretar u Ministerstve za ljudski i menšinski prava i društveni dijalog Olena Papuga. Думам, že toto sporozumenie pomôže, že by sme pred državu, ali i pred koordinaciju, ktorá nás predstavia pred državu, ukazali, že môžeme vjedno robiť i že môžeme vjedno rješovati problemi. Memorandum potpisani u prisustve predsjedatelja u Rjadu za zahraničnih Slovacoh Slovatske republiki Milana Jana Pilipa, kotri tih njoh u Rjadovej naščivi dijaspori u Republiki Srbiji.